Ola Michael and Momi meeting Agyakoo. The whole idea was we got to a point where not everything was about Nnipa Ny3. We can't sit in Ghana and Nnipa Ny3 pay. And yes, so bet me I see the whole Ghana. Why? Abusia for ma munyina akwa abadeba Poku 1 TV say na your first time so na subscribe it or subscribe ya say notification be ya do ma no be miaso na wa hesa to or chese the video bi atuma benye bi ahwe wi na wa like na wa comment na wa share mo be bia e kama picture be to so no ansa na we eba no eya branch Ola Michael no Ola Michael oye djuma despite media na Saturday na itwa mu entertainment show mu ye UTV ye United show base Ola Michael Kosubi enye ono nko a obiti sele win ene big akwes mu nyina akotena so bi naja ko twetwe a omo twetwe no emu ba ko na ye Agyakoo ne mansion wasi a ne obi e ka ho asem bi ofren ko forma obi ano kama na no ana komo twetwe mu omo ka se Agyakoo kura ya de na se no si share ne dance way back 2007 na nkakra wetime esie no ya de pa na so na ebinom e ka se obinom ti se oboy sikise Agyakoo ni fi a wasie yi enye ono ne mode monko anye sinisika nko na okoje MPP fo sika e ka ho na otimi di wie ni dan na e mansion na wasie no na nsem we ba na deja na numu no mutra studio omo discuss na eja bigger quiz therefore yi e de betu mu se omunya de omo keka no na ono kura de nyame anim ni se ne na oboy siki kasa ono na kabo mu kan asem bi etise ne entisa na ono de ono ohu se producers bi ene tena ase our producers no Ola Michael na nim edaswe e ka ho bi ono kwa na ne di mutintiman na eja omo kotena ase se Agyakoo sese no ono waya homaso wabaso ka me ase sini no ono nkwa na agye sini naso ene ohia Agyakoo wo set so ono ne time ope na oba ena ebinum wo so mpeso no mbe ye adwuma ne ade nti saade a ena producers bo me yentena se na ye twetwe nkomo according to Ola Michael say Golden Gate hotel bi a wo amakom Kumasi amakom traffic light ho na producers to ko share na ja omo say eja eya homaso na ono nko antumi anyi sini ni moso nti saade a yenhwe ni empa afoforo bi meka ho se na be ya sini ni enyina nipa ba akoso ene enyina ye Ghana ha ye hu bi eba asa na ne producers no obi enu o person Agyakoo yesini ema mo sideline Agyakoo ama obi aka ho asem eja edu mra na emu oti Nigeria for beji sini boss so eja ana konton kro no agina mu Ghana movie mu kuma wood movie mu gina mu jisa to me no edi free Nigeria for nsam ede ba Ghana ma Ghana for ni beji yankasa ye de ho na eja mo hwe sini kakaka na ye den ana producers ndiko ye BBC na say Ola Michael edimu tintiman ye pa ni other producers no ko trans yes hye no ene Agyakoo kamia isa say kuma wood sini no ana Ghana movie no nhye danye active on bio na nyame ye na dom no watima ko sinifia adina mo trans ka say MPP for sika amode ma no na sabe Agyakoo oya akora osi sini adwuma mu eye mu adwuma na eye ne ebetumi akasa Agyakoo entimi ensifia etise entina se secret na babonten se producers no se na nemre bi mfie bi so no na Agyakoo na timu kasa o producers bi na omko hia yi mi film no se afi na kro na ni awai na se ye no kre Ola Michael ka ho bi ni other producers omka ho bi no makoye kana na ko share ba bi didi nkomo eye se Agyakoo no ya homaso na eja wagisini na boso ntie ne ye be yi na sin ama ebinum te selo wen ni akrobeto no mama kan so aba bekeka wen nei ya hu so omo so eguso edi owodwuma so opese ote asem ni yie pa yenko na yehwe video no senior Ola Michael ene obiti se big Agyakoo so mudi achinye wa asem wa Ola Michael ede no kro no etudwa Fatpak wine Ola ka ho sabe no la ka ho Ola Michael 3 and momi ye meeting Agyakoo film enya no kra
enye no kwase odi meba so wasem na wo hobi ola yabo odin yo yese wo woni producers mo ka bo mu eyi Agyakoo enu aduane efri enye no kre no kre de ti am se enye no kre se wo se nipa bi kwotena as na eyi obi anu aduane efri me na am se enye no kre but the whole idea was we got to a point where not everything was about Nnipa Baako. We can't sit in Ghana and Nnipa Baako pe. And yes, so bet me I see the whole Ghana. Why? So the idea was okay, young penny being count, young titi being count, young pushy being count. Na se nipa way bra, young timi transema or bra no need that no. So that the other people can also take over. Bonnie Benny, and you know ma ubedi kind. On kasa e ke mi modi enye na bo akojo nkasa le we mo bedi nkan so mo ni di ma me di kan wen yeah, but that's a fact. I don't say never know ma mi sa no enye na bo answer mani answer wie ya no se na bo a ma who knows tomorrow esusu edi di kan we got to a point now after ye do no ye lead character because it wasn't happening. The meeting was not to put Obi aside, but was to push other people along. No. Oba. No. Who can now come home? Now come home. Now who sa? Now me come home. No, because I didn't care where and you agree to say no sir. And I say let me go. And you are near the south so can who can you say TV. But no one say but they won't say and you can want say the main purpose of mo trust no some trust say Agyakoo and you Poku 1 TV.